Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la ofuna khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelelayo yena Mathinto Wacebisi. Ngabe usuku lakho lokuqala uyangicothi wenze kulungela upress subscribe button. Wenze sure ukuthi uyalayika ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Wenze sure futhi uma subscribe upressa i-bell button laphana ukuze kufakele i-notification ngokusemthethweni. Ngane wethu, ngiphathele udaba lakho nensizwa eyayingxenye yewesgenge. Ichaza ukuthi kahle kahle lento yenzeka kanjani kanti futhi yaqala kanjani. Kanti-ke umuntu obekuyena obe-interviewa lensizwa enye insizwa esinayo la endimene kuwumsizi SA ebi-interviewer. Ichaza kabanzi mayelana nalolu daba. Ngaphandle kwanda kakhulu naye ingxoxo ababenayo laphana-ke kwenye yey'nkundla zokuxhumana. Ujahwani ikoleni iqale ukuphathwa ibhamu sixakeke nase akwenzakalani siphathele ibhamu. Kwakumele ekhaya sijoyine manje ngenkandla full force ukuthi uma wasendaweni ukuthi ujoyina le gang ukuze uzobonakala ukuthi awuyona yini impimbi. Hayi, ijoyineke le gang befa abafowethu. Hayi, futhi mina la khona mina ngijoyina kule gang mina ngijoyina ngokuthi khawe labafowethu laba be-East ne-West kwabafowethu besifunda nabo ndawonye lesikoleni esisodwa. Kwabangangibami nje kamnandi yonke lento. Kwamele manje mina ngikhethe isayidi ngoba phela mina laba abanye akubona abangasekhaya. Laba abangasekhaya laba abanye bathi mina bacela ngibakhiphele lo osendlini ukuze bekwazi ukumbulala. Hayi mina bafowethu ngeke ngikwazi ukuthi mina negange ngami ngithumele ukuthi mina angikhiphe umuntu endlini. Ngimkhipha kanjani umuntu endlini? Ngikhipha umuntu ngiyamasha umuntu ngiyambulala. Kawe abantu abaningi lento le abayazi lento. Sebeyazi manje, yabo. Usakhona abantu bangempela laphana original engikhuluma ngabantu ebekuthiwa bayadinga abazokuthola original. Ngizwa kawo. So lona bangabuthi kusakhona abanye mhlawumbe abawu-original usho ukuthini ngoba phela sazi ukuthi lo kade umholi wazo igebengu ze-West ubulewe. Hayi umdlalo lwenziwe. Ngoba ngitshela ukuthi kusanobhuti lalela khawe uchaze kunonhloko la umphathi wayo lento. Kube khona ugeneral, kube khona inkosana la, kube khona olasboni la, kube khona ama-princess. La lento ifana nokuthi umndeni. Yabo. Oyisebukhosini la. Kahle mina ngishaya ingane yenyoka. Inyoka ikwatile la ekhona. Ramson. Ngikhuluma ngokuthi lo muntu kube kuthiwa ungaphandle ngithi umholi. Ungabe kuyazamazama. Umuntu okwazi ngoba tishona ugeneral uzule into eyenziwe wezivile. Atanzwanga. Kunabantu ababemhlabelo ade kumele bebemhlabelo. Kuthiwa mebesho bathi lento le mebeshona umuntu kanje waziwa kunabantu vele ekumele bebemhlabelo. Like i-sacrifice umthole. So manje yenzeka kanjani? Yenzeka ejele Westville. Ngizwa ngithi mangabe kuzoba nomhlabelo lento yenzeka kuphi ejele Westville because ngizwa ngathi ukhuluma ngeWestville. Yenzeka Westville. Angithi abantu laba kuthiwa kunabantu abamagunya la. Labantu abamagunya yilabantu akumele abaphathe lezi zinto lezi. Abaphathe lamaqembu la. And meke nathinta umuntu oyigunya kumele yenze kumhlabelo khona eWestville. Noma ngibazi kwamanye amajele ukuthi kuyenzeka kodwa nje what full generally inqwabi ingane zabantu ehanjele eField. Hayi it's kakhulu lento kha ngitshela ukuthi manje uyabona ngizokuhlebela nje okuncane uyabona lapha kaWest waphapha wakhuluma ngomuntu ku Facebook kwama-comment uyalandelelwa. Ekulandeleleni uyatholakala ukuthi yazi laphana bayanqumela ukuthi wena uthe West ijwayela amasimba noma uthe West njani. Uyakufela ukukhuluma izinto ongazazi ku Facebook. So manje mangabe uthi uyakufela ukukhuluma into ongayazi mhlambe alese mhlambe njengami nje as umsizi mhlambe ngiyayipostela as umuntu okwimedia mhlambe ngiposta nje ukuthi sekudutshula ubani mhlambe okade kuyilunga le-West nami ngiyakufela ukuposta mhlambe into efana naleyo or mhlambe bayakhetha ukuthi around mhlambe eThekwini or mhlambe eNandi. Ngicabanga ukuthi iWest igcwele umhlaba wonke. Akukho la ingekho khona.
Wamashi uyayithola, eNandi uzoyithola, kwezinye indawo uzoyithola. Angithi manje ngethani bebaleka laba bebalekela amaphoyisa bahamba namathuluzi. Bese ukuthi umuntu uzwamfethu ngoba uyabaleka manje eBloemfontein nazi ibhame intathu uhamba nazo. Lezi ibhame intathu kumele izale ezinye ibhame. Wena siyaqala sithi wena uya lapha ngeyosimele. Wena umele ube lapha inkosi lapha wena umele ube general. Ayikho indawo la ingekho khona lanto. Ingane zonke angikhulumi ukuthi abantu abadala bakhona lapha bakhona abantu abenza lanto. Yaqala lapha kunokuhlalwa kanje phansi kungena amaphoyisa kanje. Itshele iphoyisa lithi uSibanibani la ukhuluma ngani konivulela icala asenzothiwa umsizi intatheli yokuthi nokuthi univulela icala ibhalile statement endaweni ukuthi kanje bazokuthola. Uyabona mina kama songathela khona nje waposta ngawo general udala ngazwa ngakukhulunywa ngawo yabo. Wena nje mase uyatholakala inyama yomsebenzi bayakwazi bayalandela labantu kuFacebook bayawuhlalela banamaphones bonke laba bantu. Ungabona bethula bengakomment bayasho ukuthi 1 siyaginqa la 2 siyaginqa la 3 siyaginqa la kuyabalwa. Kunabantu vele abangasekho manje sikhuluma athi bekhuluma ku Facebook and lento le la ishaya khona ishanguthi nakhawe ngizokuhlebela futhi okunye lapha kunamantombazane athonywe khona lapha. Yes. Uthola ukuthi nje kuzofika intombazane nje eshaye nje usheqe inkinga yakho. Ushele wena lengane le izothunyelwa ukuthi awukuyomfunda umqondo lwami. Kunento ekuthiwa iphazili. Okuxoxela abanye abayaziyo iqhamuka khona lapha ekhaya. Kuthi iphazili umqondo kahle kusuke kuthiwa lapha nokugoqa abantu bakababa lapha. Uyabo enombolweni nebesho into ekuthiwa iphazili. Lapha nabanqeni ukuthumelela ngamantombazane ibone intombi yakhe ikuthanda yonke into kenjalo. After ukuthi nje uzonika isikhathi esingangenyanga kuthiwa samshaya lesizwe sendini yakho nento ukuthi nasekhadini lakho nemali ukuthi nephini. Efike nayo intombi yakho ngqongqoze wena. Uthi uyavula baby sonke kahlala phansi kamnandi uvula yonke into ukhipha ibhamu bese kube kushaya. Uyabona futhi nebebona ukuthi into yakho izolandeleka. Bayithatha intombane ethi wahambe uyolala nawe isikhathi sokuthi sofika. Befike kushaya intombane ikhona endlini leyo. Manje ngifuna ukuthola la leyo ukuthi kuba amaphoyisa abantu bomthetho abakwazi ukuthi besho ukuthi abantu bakwazi ukuhambela ngeemoto zamaphoyisa. Ibhaliwe ama-branches akhona. Laba bantu bakwazi ukubulala behamba namaphoyisa kanje eduzane. Kube ngathi wena ubulwa. Laba bantu bakwazi ekhaya laba bafana banzima kakhulu abana bafana. Ngisho labana bafana most yabo banamasalente. Kuba nje labana bafana bakwazi ukulokhunjana. Ukukhulumela nemeya bekutshela ukuthi hayi into kanje ukuthi abe emeya seThekwini kanje. Sinemali engaka sifuna ukusenzela into ukuthi. Labana bafana imali banayo. Labana bafana basemadragini. Ubafitha emadragini. Ubafitha abanye emakhombini. Yabo. Labana bafana khawe singakhuluma nje oningi ngabo kodwa wona ungabothi nje uyovulela labana abantu icala. Awukwenze research ungibuza ukuthi abantu aseke babopha labana abantu baphelelaphi. Ungibuza ukuthi abantu aseke balwa nalabo abantu ngamaphoyisa baphelelaphi. Abanye baboshiwe waphiwa amacala. Labana abantu bayakwazi ukuthi lo wabona nje sechimene namaphoyisa. Leso yenzo isitothi lo. So dosimshaya sifake ibhami namacala la. Semaphoyisa efika aba forensics befika la bayabonisa wena ngathadulwa ayi wena wrong la. Ayi abosho dabule namaphoyisa kanti shawe bona qala. Labana abantu bayakwazi ukusebenzisela intombazane. Kuba ngisho amantombazane bayawajona. Uthi hayi wena mfowethu lalela la into ozoyenza jamfuna umsizi sezizwile sendaweni ukuthi kanje. Uzothi uzambe uvule statement emaphoyiseni ubhale phela ayathi umobhalo share number yakho ucingo. Zonke kuzozola ufonele wena amaphoyisa futhi ukuphi ndawo uchaza sendaweni ukuthi kuthiwa uqhamuka ntambama. Bekweqisela insuku kanti ntambama sekuzofika labantu siyahamba emhlabeni usazolinda amaphoyisa. Labantu abafana khawe banzima kakhulu ngoba lo mfowethu wakwasho lo mfo kule yakhe iphathena labana lento enenzile ayikho. Uyabo usho ukuthi
laba bantu kahle kahle ngoba ngithi mina laba bantu bawusurroundile umhlaba angithi umuzi ohamba lapha nasesitheni manje nangumkhwanazi ngoba bafunda umkhwanazi befunda umkhwanazi bayabaleka asenze babale abayonkandla abanye baye endaweni nje eqhelile nje kude nayo neDurban uthola ukuthi bayaziwa ngithi labantu lapha asithenze lapha kune team of 10 ehluphayaziwayo iyona ezobaleka mase kushiwe ingane lezinye ibhame encane lezi letheni lethothi umuntu eyedwa phasa 3 akithi manje asibaleke ngendlela endaweni efana asibaleke ngendlela engafani la wena ufika lapho wena kumele wena uyaphoqeleka ukuthi izibhamu unazo kumele ezale ezinye ibhamu wena ufika le wena kumele ukhanda amasosha wena sikwazi ukuphamisa igama ubone West igcwele umhlaba wonke kanje ngayo leyo nto leyo labana abantu labana bake bala iqembu ethu East namhlanje kuphi iphelele ibhizi ithule lithethu yibo manje boparate yonke indawo ngikhuluma ukuthi usuke enanda phezulu uziyovala kamashi West khona kontu Zuma koMayville ko Potchefstroom ko West zefithi khona shothi ithe kulonke nje ivalele ithe kulonke nje ngikhuluma nje ngethe kulonke nabanye abaphumile nje eThekwini nawo mlazi khona uzofika ngoba ngisho lawona abafana hayi banzima kakhulu abana abafana kahle kahle imosi yabo namathalent wala bantu laba inqondo yabo yayibona ukuthi ijule kanjani labana abafana ke into bayenza bayasala nje kodwa bebodwa bathembani bebodwa nje abathembani bayazi ukuthi sibani bani ngoba ngisho ngikhuluma la ngokuthi nakawe angikhuluma ngingakhulumi ngabanye abantu ngayizama le nto yathusha ngiphelele isapho emgodini ube kushiwa ezakithi azingisevanga uNkulunkulu ngabandikho namhlanje abazali bayazibuza ukuthi ingane nje ayibulawele ingane yini eyenzi akwaziyo so ake sikhulume ngawe ukulo mhlawumbe ukuyona le group leyo West ukuthi uhambo lwakho belikade lukanjani mhlawumbe kwakwenzakalani uchaze nje ngokwakho mhlawumbe uyikhulumele ngokwakho ukuthi kwakade kwenzakalani uze ufike esigabeni sokuthi uzocishe ubulawa amaphoyisa kawe la sithi into eyayenzeka la bekunomfowethu la umfowethu ufile naye bekuyona le genge le ubulawe yiyo futhi hayi futhi mina ngokuthi nami phela angithi ngokuthandile leto phela mina ngikhule vele ngumfanama imoto eWest inganzoma siphila kahle makuboze right kwafa umfowethu umfowethu kwathiwa mina kumele ngihambe engasebenza mfowethu ngihambe ngihlale nabafethu ngihlale nabo hayi labafethu naba labafethu manje mina bangenza ibhari mina sengiyathunywa ngusitoro gijima phela mina ngazifana sekhaya la ngobathi nesitalo kumele nami ngiqhokele nami ngithumele nami yabo dale nabo nje ufuthi abadala ngihlale nabo into eyinkinga ade bengincisha mina lento amathuluzi bengincisha ukuthi nje mhlawumbe ngizothi mina yazi bafowethu kunama security ade ngiwabona endaweni yokuthi abantu kunama security lawa akade amanzi futhi ngizoshaya nama security endaweni yokuthi nazi ibhamu ilahlile nekufika sebuthi izothatha amadoda phela la nginikene okwamthwa ndoda aqhubeka zama ndoda sitshele ukuthi ubani onebhamu ezothukuza sokwazi ukunikeza sisodwa hayi ngayibona lento ukuthi hayi lento lesho mina ayingidaleliwe ngihamba nabo labafowethu lapha uthola ukuthi kuyogama hayi mina kodwa mina engidlulile mina ngikhule nabazala abasontayo yonke ngizoze ngihamba nabo bayogama bese nje kwaqhubisa ibhamu ngiyathu bengathomeza labafowethu abasebenza into ukuthi sebebalekile bangishiye ngaphakathi endlini semele ngibaleke-ke manje nami-ke manje ukuze nami ngizosinda ngeke ngize ngigatshalela amacala endawazi amaphoyisa amaphoyisa khawume bekudayisa ihunga dayisela bona labafowethu ekudayiseni kwami ihunga njalo sengibashelwa amaphoyisa njalo sengingana amaphoyisa la maphoyisa mengibamba ngoba ngisho abana abafana bakwazi ukwenza i-setup engibamba ayazi ukuthi nginogwayo omngakanani mengibamba angisendaweni eyisigange eyihlathi emnyama kodwa ndoda siyazi ukuthi uphethe ugwala 8,000 acela sinye imali yokuthi ngezitezo ukuthi athi ngamafuthu uthi angikuthela lapha bayangitrain bafuna ukubona ukuthi
ngigwala kangakanani ngoba sebengithumele amaphoyisa ngihambise nje egangeni ngibambe khambe ngibamba lisizi ishawe ngifake inhlamvu emlomeni kuthiwa ngiyigwini abakhuluma amaphoyisa angikhuluma ukuthi ngishawe ibona laba ngishawa abangani babo bathunywe yibona bathunywe yibona yabo lapho phela bona ogeneral baloke bangifonela bayazi ukuthi angithi ngile first le ngibona ukuthi yinto kangakanani baloke bangifonela amaphoyisa awukhulumi nabaphathi babo ngikhulume nabo mina ngilasengibanjiwe labantu bafuna ugwayo ngibatshelana ngabantu ukuthi nogwayo enginawo la 1.5 chayifana banike wonke ugwayo athi mina lutho isho ngikhize athi ayilutho athi mina ugebo baba ngoba sebethe ikhulu anginikeza imali ngo-10,000 la ngizathola u4 ngoba phela ugwayo enginawo mina waleyo mali ukuze ngizokwazi nale enye ukuyihambisa lapha phela ngifuna ukuthi uhambisa yonke imali namarketing yakho isizini ngibuke ngihambise futhi imali encane ishodayo ejabule general sempana uhlaniphile mpana yazi kule test akekho umuntu owayephasa wona le test uyiphasile mpana ngibuyisele imali kwathi leminye imini ngizihlalele ngisho ngiyasidayisela kanje lamaphoyisa efike mase ugwayo ukho kumina engishaya ayingipholoze ukuthi nayi madoda ayikho phela lento ngishaya intengo angisadayisi nasengayeka lento ehambe lamaphoyisa engicela ukuthi umfanele siyagoloza asafuna ukuthi imali engitshela general ndoda mekhona kumele ube nemali yamaphoyisa ube nemali yani kube khona umuntu ufowethu esidayisa naye ozakwazi ilangabona khona use impilo masiqala ubanzi ngithe mina ngingadayisi nalesuku kokhona nje into ethangadayisi kwafika abantu eposini bangifuna bangangithola bathi beqeda kumina bafuna umuntu ufowethu bamthola bafika bambulala mengizwe kuseni ngithola ngabantu ade bekufuna ade bo3 kanje bambulele mina kwenzakale into ngamthiwayo phela nabakutholanga kithi mina phela manje angizimali la into sesempini yewunga la sesikhuluma ngempilo manje umuntu sesempini yewunga angithi umuntu lo ngimfice mina ewuchwepheshe lo sebembulele manje sekuyimina phela intana manje encane ehlaniphile ngomqondo umbulale mfowethu lo kuphele nje na ecathu indleke mina athi manje sebengaqhelayo lento ubuyisela ugwaye emuva ngibosha hawu ase ngiboshelani ke manje mina hayi nakho sengipromatha okay kuthiwa lapha phela angibintshwana ekumele ngiwamelela amacala-ke lawo sengifuna ibhama ayibhama angizazi ngiyathende nje isikhathi ngango-2 years kugcine kuphoqa kuthiwa angikhokhe imali ukuze licala lami liphele. Alright, ma ubosha uthi u-attenda mhlawumbe isikhathi ngango-2 years ungaphakathi noma ungaphandle? Ngingaphandle qhawe. Okay. Ngiloke ngiyasayina nje. Uphoqa ukuthi kumele kube khona phela imali ezihambayo zakulabantu laba nalabana. Angithi kufunakala laba bantu labana engakwazi nokubakhipha. Engibaphikayo ukuthi bakude. Imina phela engibazi ukubahlala. Ayikuphoqa ukuthi lamacala lawa ngiyawathatha wonke ngiyawathatha. Ucace ukuthi lamacala-ke ngiyawawini. Ekwawinini kwami-ke lamacala futhi abafowethu laba bengazwani nabanye abafowethu yabo. Mina lezi zinto mina ngizazi ukuthi iWest neEast ayikanjani kahle sihamba ngeenyawo yonke le ndawo thina. Bengihamba ngeenyawo ngelinye ilanga sengibone ngabafowethu bangihupha ngey'bhamu. Sengenzeni madoda singabuze efonini bafuthi indaba athi ngifuna ukungibulala kuthiwa ungakezwe ukuthi ezangakini endlini la ngasekhaya. Hawu madoda manje sekanjalo sakwazi namanje ukuyema malls yothenga manje ngiswa ezakini endlini ngasekhaya. Waphoqa unhloko-ke wasethumela unhloko wathi unhloko ngikhuluma ngomphathi wayo le nto ngikhuluma ngogeneral ngizwe kahle. Kwathi kuthiwa madoda akekho umuntu ongathi uhuba labafana. Ngathi mina ngiyavolontiya ukubahuba labafana labo. Futhi nje ubona ukuthi umuntu usephila impilo engekho azi kubuhlungu kanjani ukuhlala ebridgini uzolinda abantu singeyibamba uhlala isikhathi esingango-3 hours 4 hours awudlile. Umele phela imali uyithathele emgaqweni ebantwini. Umuntu nje umbone phethe ifoni nemali uyamphuca ayithi unophethe ithuluzi la kumele kusetshenzwe la ndoda lapho ntambama wonke lawo mafoni waqoqile ayakuyena ugeneral nesibhamu sibuyele emuva ufana uthi uyasebenza kuthi uzothola imali engango-200 rand.
kunabafowethu ababenza lento bona bebamba inkunzi babehlezi bebulala mina kha sekulo ngathi into anginaso isidumbu somuntu ezandleni zami kwawungihlula mina ukubulala ngikhetha ukushaya phezulu ukonyisha umuntu ngoba ngibalekela ukuthi lento le masithi uyenza umfana wasekhaya uphathiya kanjani kuningi kha esingeke sikhulume ngabo labafowethu banzima kakhulu abafowethu bakwazi ukuxhumela abantu ozitshela ukuthi bengakwazi ukukhuluma nabo uyabona nje ulokhu njani uze kumele kuphume inhloko wathi imali engango $500,000 ikhishelwa abantu lapho njalo ikhishelwa umphathi ubizwa ngani lento le lo umuntu usephethe yonke into nje owesivili lo mkhulu nje nabo bonke abantu lo usukephethe amajele hey noma ngeke ngazi mhlambe singathi nje usukephethe amajele sebenzisele lo ekipheke le mali bekiphele lo mkhulu akunobaba lo adephethe nayo wase noma ungalisonga igama lakhe singafaka amagama abantu yabona ya qinisile baba lwana uke wayilwa le hampi yani uyilwile imoto zakhe bese seyithanywa bese idutshula imoto zakhe meke zaqhamuka meke bathi nje izofunda imqondo bese ishaka nje ngenhlangu kuphela kanje abona kuyimanje iningi imndeni baningi abantu abakhalayo weekend kwamashu kuyancwatshwa weekend kwamashu kuyancwatshwa le nto lana kwabe sacrifice yabe kwaphansi kwathiwa madoda sofela khona lapha futhi wonke umuntu oyinikela khona nje uyazi ukuthi kusasa engafa noma yinini angizatha ngisho ukuthi wonke umuntu oyinikela kule group uyazi ukuthi engafa noma yinini abona kawe ubona lapha kugcwele ingane encane kanje le group lapha into eyenza ukuthi kugcwele ingane encane kanje angithi imosti yamantombazane lawo ostana yethu athandana labafowethu so thina ngokuhalela impilo ukuthi engiyamfuni ulinje yabo ngezenzo nje singiyamfuni ulinje noma ngimfuni usine kumele phela mina ngijoyine la kuze nami ngizokwazi ukuthola usine akakhulumi nathi sina nje esihlama abafana boma kumele sijoyine sikwazi ukuphasipha kumele sibone kale emncwabeni ishama jambu sekhipha sithuka amaphoyisa uduthula amaphoyisa ya phela uyaduma-ke lapho uyangena entweni abanqeni khabe lapho nosolo siyangcwala futhi nje kunamaphoyisa ahleli kuzothiwa nje fana umncane lalelayo ayisho nawo utsho nawo uyithina ngithi utsho nawo futhi ngiyena ngiwest twanazi sibamba ukuhambe lapha ufike ushaya iphoyisa ubuye cwale ngawe ndoda mfana umncane uzohamba ngempela esiyenze leyo nto esiyishaya iphoyisa lela angithi khawe kunamaphoyisa lawa deploy lethu awayohlala lapha emjondolo wabuza ukuthi amanyawo ayebulawini amanyawo ayexoshwelana exoshwe bona general ayexoshwa kuyiwa nje kuthiwa kufike nje uthi afike endlini seliphansi nje endlini yakho uyazi umuntu uyangena naba labafana abancane baphethe iphampa fandoda lela 16 la uyipolice ipolice singakala lapha nalithi ipolice kulandawo kwaphela ayolithola alikho ngaphandle umuyiphoyisa lapha kumele ucheme nabo yabona menginephoyisa sayabheka umngani nabo ngiyakutshela nje abona lokho ngafela lokho qhawe uyimpimpi iphoyisa umuhle kanjani ndawo akuhlali nomba uhlale nje yebo shothi mawukuthi mhlawumbe uyiphoyisa nje mhlawumbe uqashe ukuthi osebenzela kuleyo ndawo ungazi ukuthi uyabulawa vele awuyafa uyafa nje ngabakha lo ikhulunywa uyafa yagodu and futhi into ebuhlungu ke enzile labafu mele bekufuna wena bangakutholi basha ukusegcekeni angithi manje basuke befuna ukuvisa inhliziyo ebuhlungu ukuze wena ukwazi ukuthi akudlalelwe lapha abaningi nje ukuyovuthela uma wakho ucaba ingane encane sibulela kanjani umuntu encane sezimvusele nje uma wakho lapha ngenhlamvu eziwu-30 usuyacabanga nawe manje usukhandeka i-enga lapho i-enga usugcina nawe manje uyabona ukuthi kuyangiphoqa ngijwene le genge odoli yakhe ngiyabulala abantu basekhaya ngikhuluma la ngikhuluma ngokuthi kunabafowethu abaphilayo kuleya genge nge-force
ngenxa ukuthi kwabula umuntu akubo akazi uzenzana nanga backup avela hambe nayo le backup yabulala abantu bakubo kunjalo kula mhlaba lwana akudlalwa ngempela ngoba kuthiwa nje West Side nje le uma sithi West Game nabadayilisela West Side yani ayidlali. So mhlawumbe ungathi nje kumuntu umlayezo njengobhekisa kubantu mhlawumbe mayelana nale agenge mhlawumbe ungathi nje ngokwakho ukuthi uthi ungathi nje mina ngawunyaleze nawo nje owodwa angizenze ngcono ukuthi nje abafowethu abaye ukuphapha bewuthanda izinto phuma nje passionini nje kahle bekhawe sokuthi ukuhlebela ukuthi why labafana bebile ibhameni inganje uyabona lezi ibhameni esemathekweni lezi kuthiwa amabhuzekani lawa aphuma lezi inhlambe egreen angithi-ke asitheni manje banemali yango 20,000 angithi zayibhamu zo 2,000 lapho ukugcikela umuntu nje hambe mhlawumbe uyothenga 10 mebuya no10 uzohanjiswa nje kumali umusibani belemele ewabhole lezi ibhamu ey'grile ney'nhlamvu zamashoti singene ishoti isibhamu siyaqala inhlamvu yabulala isibhamu siyabulala phela manje yabhola zayibhamu lezana leza ibhamu labafana ukuze bebe ney'bhamu ey'ningi kanje ezinye zazo bayithenge ema-workshop bayayibhola kunabantu bakhona abasebenzela lento ukuthi nje bona bayayibhola bagqile leza y'bhamu bayayibhola nje ziyavuna zifakwe iy'nhlamvu zamashoti nje zonke bese ziyabulala emva kwalokho ziyabulala emva lokho angithi zona lezi abahamba beyodlanaza ama-security futhi ama-security and muwagoloza unesibhamu laphana-ke akukhulunywa kakhulu mase kufikiwe kwakho kusokwaziwa yonke into kuthiwa ndoda la endlini yakho nebhamu ey'mbili esinye siphansi kombhede esinye sendaweni yokuthi siyayicela mfowethu abaloke besequza bilokuphamisa imbhede uzozikhipha wena. So uma usubanikezile bayakwazi ukukuyeka mhlawumbe uphile uyabulawa noma usubanikezile isibhamu. Kuya ngokuthi lokunjani ngalo date idrug abadlanga ndakho nebezile bakushaya ayiza basebazi ukuthi bena uzobuya ube yimbi abo nje nebekwazi ukuthi nje lo ngasiyezo umlando wakho social MK asishaya bafana kawe kwakungena abakhozi kuthiwa madoda kunekhanselelo ukuthi endaweni yokuthi imali yango 15,000 la bantu ungashaya nasakhuluma injinela nasosho la kunomali yango 15,000 abafuthi inekhansela endaba mhlawumbe enanda kasi uba ungahamba uyishaba futhi kuthiwa ungashaya mina sister uhambe manje ndaba zokuthi abona nje indawo eseduzane uhamba ngeenyawo sibambani hambani nazi ibhamu senibhamu nihamba nayi le mali le uzoyitransfera lo muntu manje ebeyifaka lo muntu sokhe labafanisi abazokushaya kumele beginqe akumele bekushwele ngoba meke bakuthwe bakuhamba bona ngoba siyasho madoda nishebe kanjani betachala shawe bona bese bona manje ku3 umthetho uthi umuvumile wathi uyoshaya ikhandi uyishaya ngoba ungambulalanga kusho ukuthi kuzokumele kufe wena kumele kufe wena kanjani ushweba kanjani wena ushweba kanjani niyozwa inhlamvu ey'ningi kanje naniyozwa ibhamu ey'ningi kanje kumele limginqe kamuthi sidinga nosimbuye noma nesikipha sakhe noma nefoni yakhe noma neteki lakhe kubonakala ukuthi awufakazi nawe simshayele ngempela ufile kunzima kakhulu cha kunzima kakhulu kuningi okwenziwe labafoweli abantu labana abafoweli abana bani abona abana abafoweli umuzofinyelela kubona abona amaphoyisa athe ngene laphana kusho kunamakhola asuke efona kwamadoda kunamaphoyisa afake endaweni yokuthi phuma nje endawo yokuthi indawo yokuthi kunemoto ezimlindele lapha ezantsi ekangena amaphoyisa afika labafana beko khona laba abancane abona abancane vele bayayekwa bona abathazi wavele bayaphapha angiboshiwa ley'bhamu mhlawumbe dubula amaphoyisa iy'nkunzi malanga bona ngikhuluma ngo-original mina bayabaleka bakwezinye iy'ndawo bayo-relaxa isikhathi singangesonto mase bayabuya so manje shuthi ama-group ayi-2 khona laba abancane mase kube khona laba abadala lakho ama-group awu-2 kune-west kune-east kune-west encane
kune-Western kune-Western no-Western kune-Eastern kune-Eastern kunjalo nje. Shuthi laba baphithizela kakhulu i-East encane noma le ndala mhlawumbe irelaxele nje ithuma laba abancane. Ayonika yona na kusamna yazama ukutabalaza ukulwa nalaba abantu labana ba-powerful kakhulu hayi bayazama ukulwa nawe. Labana abantu into eyinkinga abaxanga ngayo wona kawe. Ayithi manje beboshwe ndawonye bayazwana. Leke baphumele eminyango bayadubulana. Ejele babangani. Benza abanikima labana abantu. Yini ejele beyaqhubeka bejahane pho. Ujahane ngesibhakela. Ejele bayazwana bahlala ndawonye badlula ndawonye baphimisana ndawo. Mele baphumela ngaphandle. Bayaza lo amjwayele. Wabula libana sekamshaye. Naye lo ejele lo angceba nomaphoyisa le. Misakazi namlo. Kunjalo nje. Uyabona ka kumele laphana into yakho umwenza uyazi ukuthi ungaphathi kamala labafana. Uyazinikela ngoba bazokuthola. Iwana-ke amazubele sibe nawo lawa kulento besicoshela kulesosi abesicoshela kuyona. Kanti-ke mawukuthi kukhona okunye okufunayo ineyiqephu eyiningana leyo nsizwa umsizi SA la khona-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke sokufakela nelinki la ngezansi ukuze ukwazi ukuthi ikise ngqo kulona page lakhe uyothola omunye umkosi umayelana naWest Gang. Ngiyabonga mlaleli wami, mina nawe ahlangana comment section, ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo mase kufala amavidiyo kuba wena oqala uthola notification. Angizuva lakho lapha kwi-comment section ukuthi ngempela wena kuthini ukuphawula kwakho noma uyizwa kanjani le ndaba mangabe eyilandisa kanjena.